Oke guys, hari ini kita mau berangkat ke Solo. Ada acara di sono sama ini Al Mahindra. Ikutin terus ya guys. Keseruan kita goes to Solo. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time and I came to groove. The whole band's here and we came to move. Got a fresh haircut and 2 new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Halo guys, hari ini kita sudah sampai di Solo. Kabupaten Boyolali, temannya pindah. Hah? Temannya pindah. Oh, apa itu? Oke, ikutin terus perjalanan kita. Dot. Hai guys, jadi kita tadi siap-siap mau pergi. Iya. Ya. So, bertanya penasaran, stay tune terus di vlog kita. Sekarang udah jam 18.43. 2 menit lagi kita prepare karena jam 7 kita mau berangkat ke teater kecil karena kita mau JR. Kameramennya ganteng banget tau. Coba dong spill kak. Balik kameranya. Gimbal pakai gimbal. Iya. Itu rambut doang yang sama. Langsung diburem. Oke guys, jangan lupa saksikan kita di channel YouTube Margasari Kasri Putra Official. Let's go. Road to WDD Solo. Hari ini kita mau gladi bersih. Gimana sih? Jangan ke bawah dong. Hari ini kita mau ada gladi bersih dan besok jam 16.30 show. Mau tahu karya kita apa? Stay tune. Guys, kita persiapan gladi. Let's go. Semangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dari perjalanan sampai di lokasi rumahnya keluarga besar Pute, diberikan kemudahan kelancaran alhamdulillah. Dan hari ini kita ada spare waktu untuk gladi bersih. Mohon untuk teman-teman pada saat di sana nanti tolong jangan berbicara, kita ikutin aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Jadi kita masih satu tim supaya tidak ada yang miskomunikasi nantinya. Terus untuk perlengkapan ya masing-masing dan untuk tim-tim petugas mohon di cross-check kembali jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu untuk di sana itu kita durasi cuma 30 menit, itu sudah termasuk putaran. Jadi di sana itu kita tidak disediakan lighting. Maka dari itu mohon kiranya pada saat di sana tolong saat kita waktunya gladi kita hanya punya waktu 15 menit. Sisanya 15 menit itu kita akan coba untuk putaran. Terus barang-barang bawaan yang nggak perlu dibawa simpen di bus. Kayak barang-barang berharga nanti di sana banyak orang nanti dapat kececer turun atau titipin ke ibunya. Oke, gitu aja ya. Artinya jangan kececer di sana. Terus pasti kita juga banyak teman maksudnya setelah kita gladi baru kita samperin deh ke teman-teman kita. Watch out. I'm on the move. I'm going up. I'm a man on a mission. Oke, jadi kita udah nyampe di Surakarta atau isi Solo ya. Ini tempatnya di teater kecil. Ada gladi bersih dulu. Untuk acaranya besok kalau untuk Margasari sekitar jam 4:30 ya. 4:30. Oke, cekidot. Di bawah level belakang. Ya, pertama, yang kedua naik.
yang naikin ke atas bawah. Tarik. Iya. Berarti ini awal mulai di level. Iya. Paling kita dibagi aja siapa yang bawa coklat. Ini besok aja kita Pemainnya punya kelasnya ya? Iya. Di balai. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no mission, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good, and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Everybody watch out. Everybody watch out. Watch out. Bismillahirrahmanirrahim. Badan keluar asap. Badan keluar asapnya. Jangan lupa nonton besok di live Margasari. Apaan? Wah, emang kelihatan ya? Mataku hijau guys, aku bentar lagi jadi kuluk. Kuluk. Ntar lagi dibus ya. Ini kembaran aku, jadi kembaran. Namanya Jack Angel. Woi, aku udah ketemu duluan. Tremor kenapa? Tadi kan udah dibilangin, kita lihat depan, depan lampu mana, lampu mana. Jalan aja loh, jangan bingung, jalan biasa. Bawa cipung ada ya? Padahal digantung ya. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good, and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Ke ruangan dulu. Esok. Semuanya, jadi hari ini Seragam Margasari akan tampil di Uni Surakarta, tepatnya di teater kecil pukul 16.30. So buat kalian yang penasaran, langsung aja ikutin terus keseruannya. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Watch out. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good, and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Everybody watch out. Last call for some alcohol, and don't forget to tip. The sun went down, but we still lit. The band's still going, playing all the hits. I can't stop now, too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot